Riu ni mugaru na watho kunyitikana ugithambira kana ukihuthira gataru iria-ini ria Indian Ocean thutha wa thaa 11 cia hwai-ini kwihanda. Mukano uyu urutitwo ni Minister wa weji wa mahiga magoro na wonjoria wa mai-ini Salim Mvurya akiuga no muhaka ene tutaru mathurime weru mirutire yao ya wira na gutigirira tutaru turia turahuthika kuingiria agendi iria-ini nitukinyaniirie ikiro ari hamwe na gukorwo mari na matonyo ma kwigitira ugwati ungiumira. Tumeagiza maafisa wetu wote katika ufuo wa bahari na katika ziwa Victoria waweze kukagua zile life jackets zote ambazo zinatumika, wakague pia boti zote na vyombo vyote vya baharini ambayo inatumika saa hii. Mvurya oho akiuga gutire mundu uritikagirio kuingira iria-ini angikorwo ari muriu niguo kugitira mioyo makiria riri andu maratwarithia na mbere mambura ma thiguku. Tumeona saa ingine watu wanaingia kwa bahari wakiwa walevi. Kwa hivyo hiyo pia tunataka kuipiga marufuku, na tunawaambia pia wenye mahoteli waweze kushirikiana na sisi ili kuhakikisha usalama wa kutosha umeweza kufanikisha katika ufuo wa bahari na pia ziwa Victoria. Mukano uyu ugathikitwo kurumirira mutino wa ira kuria andu eri a family imwe marakwire na agikenda kuhonoka gikuo ciarera thutha wa gataru karia karamakuite kuhoferera iria-ini. Aria mareyoneire mutino uyu kihanika magitariria uria marageririe kuhonokia andu aingi o ta uria kwahoteka. Katika ile hali ilikuwa wao wamevaa life jacket lakini hawajui kuhusu bahari. Sasa wao wanywa maji kidogo kwa sababu hawajui kuhusu kuogelea sawa, lakini watoto wao wamebeba watoto juu. Gavana wa Mombasa Abdul Somad Sharif niashakaite na family no ona kuhanora uguo akiuga thirikari ni ngirambire kugia na giikaro na honge itiganite mbere ya kugathika mukano uyu. There are some things as well that are devolved and we will be in consultation with him to be able to see how we can be able to improve the issues instead of just automatically putting a ban. Ihinda-ini riu akiuga ugitiri ni ugacirithitio na oho gutigirira ati tutaru tuothe turia turaingira iria-ini turi na maafitha a ugitiri wa iria niguo kugiririria mitino ta ino kuhanika. Every of those boats zitakuwa na officials from the Kenya Coast Guards, tunataka kuwe na life savers, and at the same time in each and every one of those boats tumeweka mpangilio, tulitangaza nafasi za youth resilience. Hadwini ha Kameme TV, jitagwo Gina wa Wadurwa.